نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. ثم واسمعوا عباد الله إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعن أنس رضي الله عنه رواه أحمد والطبراني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له. فاتقوا الله أيها المسلمون لعلكم تفلحون. Mauli mga umat Islam, yari nakita ni Hamasa amin dita sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam tumaudin buno sa biyaway inu sintao gaman magtataod magtatali simbuno. Mga umat Islamin alamat simbuno lingog. In alamat simbuno nanay ko din tao rin nga kabayaan sintuhan. Dahil nga sabab yan. Papanganalon kita ni umarayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sinindunya bukon malingkat.
Sinindon niya mo kung pagulaan. Sinindon niya yaring syaitan manasya tabariman. Mga umat Islam, pamansin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Saf, yuriduna liyutfi'u nur Allah. In kabayaan sinsimulang haagama, di kabaya sindeng hatuhan, in kabayaan nila napso nila iwan sin syahwat nila, di sila tumayma simpyara sintuhan maun kanila. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. In kabayaan sin syaitan jin, iwan sin syaitan manusia, pungun insya hayaring Tuhan. Tuhan, di mapung insya hayaring Tuhan. Da mapungin tauri magada sahaya sin Tuhan. Mapungin atay nila. Way na sahaya sinatay nila patuhan. Way na sahaya sin suara nila patuhan. Way na misan sahaya sininang nila tudyo patuhan. In sahaya hinangon nila na palitaan na laong simbay. Di kurisyon halong simbay. Di kurisyonan si Mano siya indon niya. Sakawa, insahaya rin nga Tuhan, kaya lupahan niya. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Pungon sin syaitan iblis. Pungon sin syaitan tao. Insahaya rin nga Tuhan niya na tao. Na Tuhan, hati ako nimbaran mo. Napung na yan at wala. Bang napong na insahaya yan, balik ka, so magbalik. Yuriduna liyutfi'u nur Allah biafwahihim. Yahudi van Nasara, yan nag-uwag-wag ha dunya, imangi aga makita niyo. Tadi kita niyo magpamaus, way ino na to. Di na kipagbaytan dayaw singkato taniyo. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Walan tarda ankal Yahuda walan Nasara. Ankal Yahuda walan Nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Di tuod. Mabaya imbang sa Yahudi wan Nasara, sehingga makad kita niyo sing kabayaan nila. Tiyo na sa kumanin. Ukabunin masjid bago, ukabunin masjid Jumaat, ukabunin mall, harap sinta upamul. Magtawtay anak, may kanway misansi ni pami. Magunumad to. Window shopping. Unin hati sin window shopping. Nangirog. Way makaibog, way. Makaibo gamuren beta sin Tuhan. Aturan niyo mga Tuhan, di nakita niyo paibugon sin syaitan, di nakita niyo paibugon sin Yahudi wan Nasara, di nakita niyo paibugon sin nagkukupol patuhan. Sindeng hatuhan paibugon nakita niyo, sindeng kanila rengkato sinyari hadunya. Aturan niyo yan mga Tuhan. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Pungon sin syaitan insahayarun kayo mo. Si syaitan tao, iwan ni syaitan jin. Di mapung palman sin Tuhan. Amin way na makad. Sing kabayaan niya, kawasara sin Tuhan. Pungon sin kataan manusia. Mapungin ilaw, yaunda illana. Biatwahihim. Aturan niyo, ina social media. Bangunin beta nila. Sa Muslim bihawon way hinang dahil si magbihan.
Allalong na yadto sila hikaddakat. Allalong na yadto sila nagkakauntiya pa. Astagfirullahaladzim. Upama kung sakit, serious yung parakala na ito hamasa na ito. Serious kita niwa sakit, aula serious kita niwa pag-agama. Pag-agama, yung problema si manusia dunya. Yung pamarintayan. Nah, unin beta sin Allah Ta'ala, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, umastunin setan manusia, umastunin setan bangsa din, ingkatayan umastuna, hipalanjal da sin Allah Ta'ala yung programa niya. Nasubuhon na to, yaw nakita niyo programa sin Tuhan. Yaw nakita niyo kabayaan sin Tuhan, at tawawos na to, magtuwos na to na rin. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن beriman mahugutin panindog nila, mahugutin pangatayan nila, mahugutin suara nila, mahugutin hiwal sin pituan gaw tabaran nila, panagpapanjari kanila. Ano mga Tuhan? Walau karihal kafirun, maastul ka to. Walau karihal musyrikun, maastul ka to. Na, unin beta ka to sin Allah Ta'ala mahuli. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu beriman, ay kamu mutas dengan kabayaan sin Tuhan niyo. May tabitaan kita niyo. Sabab mataud na manusia, pagtuhanan ng napso niya, pagtuhanan ng syahwat niya. Bukod na yung pagtuhanan niya, Tuhan niya. Napso niya na yung pagtuhanan niya, iwan sin syahwat niya. Bagbog ka mo kabayaan sin Tuhan. Sabi aulayari kita niyo hamas siya nakordon kita niyo si musibah. Salay kasi. Turan niyo mga anak ako. Kung parakala, sili parakala na kulang. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu usbutu, pagpahugot kamu, pagpahugot kabayaan sin Tuhan. Ay kamu mangibog kanila. Wala tu'jib kamwaluhum wala auladuhum. Ay kamu mangibog sin taud sin nila. Haram mo talakin sin nila. Haram mo talakin pagbisnis nila. Maita daulatul ibahiyah. Maita al-hukumatul ibahiyah, maita as-siyasatul ibahiyah. Impamarinta nila, manjaring kataan. Wayron mangi kanila, marayaw kataan. In kita niyo aun mangi, aun marayaw. Surah niyo mga tuan. Aupu bilukun. Pagman sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun janji niyo patuhan, tunayan niyo. Uno yan yung janji tayang patuhan. Yari biyayta, sin panagnaan khalifa sin Nabi Abu Bakar. Surah niyo mga tuan. Abu Bakar Siddiq biyayta kato taniyo, 5 parakala. Ipatunay kato taliw yung sahaya. Bang naturi ito na yung sahaya tigidlom. Bang tigidlom, magkaluin amaywan anak. Yari na to na masa na to ini. Kaya magtunang di magkalo. Kaya sabi ang sambil maas-maas, di papataon tunang. Sa baboy pagkalo. Maguyom. Inumusin maas-maas, kapituan na tagpito. Into nangunyang po na tagpito, naguyo. In ama niya, di niya misan uyuman, may bayaw long nari pa magpatudin maasyaw.
makahapos sa pagunuhan. Sin ibadat niya yadto sa layaw-layaw. Di babaya mag-ibadat patuhan. Az-zulumatu khamsun. In katigidluman, 5 taon. Pungunin ni sin Yahudi wan Nasara. Pungunin ni sin Satan tawi wan Satan Iblis. Imangi, akad nimbaran niya, pungun niya insaya ini. Uno yan. Number 1, tigidlum. Pungunin katigidluman. Hubod dunya galamun. Bangkaw 5 sa hadunya. Tigidlum na atay mo patuhan. Suratuan. Bangimano siya, 5 sana hapag dunya. In katantan crowd hari-hari dunya yaong siya. In crowd kabayaan sintuhan, wala siya roon, absin siya. Hubod dunya. Tigidlo minatay niya patuhan. Wan nuru lahu. In sahayan niya magbalik. La ilaha illallah Muhammadur. Way Tuhan, maglapal la ilaha illallah, suway mapatay na. Mga pakil magtatahalil, bukon pa isang kurikin pagtahalil. Bangkaw 5 sa hadunya, napungin sa hayaring atuhan. Makabalikin sa hayayaon, la ilaha illallah. Unin hati sin la ilaha illallah. Tauhid, pag-iman. In kulang habang sa natubiyaon, pag-iman. Surayan tuan. Unin pa man sin Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hikaruan niya mga tuan. Tigidlong. Nisyanul akhirah. Kalupahan sin tawing kubul niya. Way nagsadya lutuon pa kubul. Siya magsadya, biyalong niya kimanging kid ko ini. Na may naat padlaw-adlaw, magjaging doon habulibag. Bukon magjaging, kinita si mga nag-aagbay roon, mga nag-aambit doon. Ato na yan. Amin mapungin sa hayasintuhan doon kaniya. Nisyanul akhirat. Zalamun, tigidlong bitu-bituhan. An-nuru lahu. Ini kabalik sin sahaya mapungin tigidlong yaddo. Fi'lul ma'murat wa tarkil mungkarat. Takwa, pag mabuka patuhan. Pag-iman, ibang pagtawhid in number 1. In number 2, pag mabuka pa Allah Ta'ala. Fattakullaha la'allakum tuflihun. Pag mabuka kamo, hinangon na tindakan, tangkisan na tinliangan, untong. Hikatu. Al-ma'asi wal-muharrama afdalam. Timigid luminatay mo patuhan, mapung. Insya halom sinatay mo, apabila kau himinang maksiat, misanda sibi-sibi. Apabila kau himinang simmaksiat, apabila kau himinang sinharam, misanda tiyo-tiyo, timigid luminatay mo patuhan, insuaram mo, inhibal mo, simpito ang gautabaran mo, tigid lum. An-nuru lahu. Ini kasahaya kaniya. Kasratul istighfar wa taubatus sadiqah. Patawrin lapal mo, astaghfirullahaladzim. Sakali tuan mga pakil. Tuan pakil laong nga nasugsugi kami taubat. 2 katahon na kami yan, di maguyumiban sintay mangod ko yan. Uy, nanakunuhad dyan kamo sin 2 tahon, di kamo maguyum, sin maglanggong kamo. Sinim pag-uyom, sarap ka. Tabasyumuka liwaji akhika sadaka. Insawaay mo kamo papagkay mo sarap ka. Subay sa jasin. Di na ko manarakkasin. Kakalimisan na kuman uyom katawri ko manarak ka. At mga tuwan,
Pagpataw din istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makakapituan inambuk riwaya. Inang kaadlaw, maingkan iyang punendusan niya nakauna nakahuli nang kita niyo. Pag-ubos sin istighfar at tauba. Sumanggup patuhan, bukon tuhanin pasanggupon. Mga tuhan, aon hapit magkalo Muslim magkahi. Hapit kalo hun singgurin murid. Maita. Biyataan sin murid. Ay biyataan sin guru. In kasutsihan. Suway Muslim sutsi. Bata maas. Sumakawa mabakaw ibandi. Misan kaw sutsi. Hisay tanjim. Lumian kaw. Harap pakain. Hinangon tuili tintay nga mo. Ihian sin syaitan intay nga mo. Nakatoy ko, ihian sin apo mo intay nga mo. Intuilit sin syaitan tay nga sinta. Nahamutan yung puno. Maghamot na yun pa. Ding. Kuno mahinang intay nga mo tuilit, pangingihan sin syaitan. Hatiap-tiap kaw rin sumambahayaan. Intay nga mo yan, na nahulat sin pangintaw sin paghihihiw. Taway na tuwan inu. Hapit kaluhon sin guru, hapit kaluhon sin muriding guru. Di niya matay mga mahinang toilet tinuno niya. Turayan mga tuwan. Kaya niya na liman niya ang pakyari patay nga way siya. Di siya manghimun na ako. Turayan na yan tuwan. Mingkan hadis yan to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikaupat mga tuwan, al-kaburul zalamu nilaw kubul, tigidlum bitu-bituhan, tigidlum hibabag. An-nuru lahu, insahayan niya yan. Naintaw rikato, dahan palitaan. Intaw si munul, bukun palitaan, light, diniritol. Buhi ang diniritol, mga lumniw, mga taas niyo. Bangman kailawan ninuno. Insahayan niya yan, at ta'atu al-ibadah. Pagtaating kabayaan sin Tuhan, pag-ibadat kau hakabayaan sin Allah Ta'ala sahaya. Alam mo siya. Ini kalima niya mga Tuhan. As-siratu walamun, intay-tayan, tigidlum. Wan nuru lahu, inlayat niya yan, hikay siya, al-ikhlasu wal-yakin. Subay tutugin atay mo, subay ikhlas, hinalaw sinatay mo. Na yadto mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala, imbeta kato taniyo, hapalman sin Allah Ta'ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Baita bin kan Anas radhiyallahu anhu. Katabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naghutba lang niya kami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga hiyutba kamo sinjundungan alaihi salatu wassalam. La imana liman la amanata lah. Way pag-iman, sinta uri kapangandulan pa Tuhan. Aun amanat tiukbal kato taniw sin Tuhan. Wala ti may membud, wala ti may kakaw-kaw yan. Tema na to. Naimpang asubo na to. Tiunay na to din amarit yan. La imana liman la amanata lah. Bukon namin pamarat saya niya. Bukon namin paglapal niya. La ilaha illallah. Bapabilang yari ito na inunok. Wala dina. Ivan way pag-agaman niya. Laraking pag-agaman niya. Laraking pag-agaman niya. Liman la ahdala. Kisiyusin tao. Wala niya tiunay injanji niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga tuan. Magkakunahanin masa na to ini.
Makada kabayaan sin Tuhan. Imyaga da kabayaan sin tao na tuwad tungki na. Sipog niya na imbarad niya. Sisipog siya sin Satan jin. Sisipog siya sin Satan manusia. Sisipog siya Yahudi. Sisipog siya Nasara. Sisipog siya sin nafsun niya iwan sin syahwat niya. Barakallahu lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي خمسة فعليهم الدماء. رواه البيهقي. Mga umat Islam, baita din kan Anas radhiyallahu anhu, nagsabda yung junjungan na to alayhi salatu wassalam, apabila halalun na sin ummatin, amin kita ni Wiyaw, in lima parakalay ni, pa alayhimud dima. Dagpakan na sila sing kahlubiluan. Dagpakan na sila sing kasusahan. Dagpakan na sila sing pagbuno. Bunuunin pangdaig. Bunuunin amaun. Bunuunin tay manghud. Bunuunin. Wala Tuhan ini inusin tao. Nah. Uno yan. Number 1. Iza jaharat tala'un. Apabila live na, matampal na. Live, mga tuan. Manas matampal, kikita min hawla milikan. Kikita sindi, hangka sibit singan yung pagsuok sin mano siya matanatin. Apabila magsuk na siyok na ina, manok na in amaha anak, manok na in anak hamaas, manok na in babae habana, manok na in usog asawa, manok na in nakura harayat, manok na in rayat nakura, himinang na sininang pagmumulkaan sin Allah Ta'ala. Haram da kula ito. Kala sallallahu alaihi wa sallam, lam ubasu la'anan, innama bu'istu rahmatan. Dia akaku sin Allah Ta'ala maghatud. Wala ako riyaak maghatud. Magsukna, mamungmung manukna. Maninggadway. Daindakan ka ako sin Allah Ta'ala. Rahmatan lil alamin. Magpasampay sin pagkasilasa. Tayo maun natin mo pagkasilasa sadya. Nah, hikarua. Wa syaribal khumur, masub minum alak daing sing kahawa. Alak. Naon pamabisa. Masub iminum silasun daing sin. Hinda siyo yan. Hinda Muslim. In kafir asalon hinang nilausog babae maas bata. Nasasakit ibanway amuyaon pagagaman nila. Aw ni pag-anak kila, payuan sin alak. Aw magtiyaon kanila. Magluwi din limay sinusugi bang babae, alak da. Aw kakuyagan alak da.
Apabilay na halalon na si Muslim. Turan yung mga to. Hikatu. Wala bisal humur. Wala bisal harir. Magbadyo na inusog badyo babae. Magbadyo na in babae badyo usog. Magbadyo na simbadyo sutla inusog. Imbayta sintuhan way magad, insukuran day nga tuhan way magad. Sa kita niya tasplin, alaw na singuran ko pagkatupaso. Pagdakong ko lang na rin nga pagadyan, ayaw ning badyoon ko. Pagdatong ko lang niya pahula, imbuhok ko ini itong pulahon ko. Aturayan tuhan. Sumunod. Hikatu. Wattakhadul kainat. Sumub na mano siya dumungog kalangan dahil sinasihat, dahil sinuno. Aw ka po nini, di dumungog sinasihat. Maba siya English, awon, maba siya Tagalog, awon, maba siya Sinug, awon, siya Mal, awon, bahasa rasin siya itaninway. Dahil ukabuntuan, pakiring na pakiring. Biya lang na mabuhin atay tasin iyan. Ampay mga iyan lang na biya. Gaman kita muka. Surani yung mga tuwan. Na, sa babang babaeng kamalangin piandigan niya usog. Bang usog yung kimalangin piandigan niya uno. Mag-sentimental tuwan. Nahauno ng parmansin tuwan. Ijajukir Allah wajilat qulubuhum wa ija tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sakali kalangan tuan, indungun niya, timinduglaw niya, imbahi mo kumiyamatay na. Nauno pa, hikaw pa. Iktafar rijalo birrijal. Usog, maya na usog. Usog, magpalangay babae. Babae magpalangay usog. Bihawon tuan, tiw-tiw na kumanin dunda. Aon nasara nila, magtihaon na yung usog iban usog. Ayad ka mo, mapangasawa ka mo. Yung mga asawa ka niyo, usog. Bukong babae. Isa, sara na sindun niya, hamasan na ito yun. Makabuka sa hantuan. Di siya ni kapagpasyal. Hangkan nabitan kita niyo sinallahu ta'ala, bang mayroon na maksud, ay ikaw kumuha di nga paksul mo. Nabiyaon biyataan na kita niyo sinkahala na dunya, istiho, haway ka. Nasa kalituhan, nalingko na kulo sila. Marayaw pa kaw nalingko, dahil sinalingko kaw, naputos kaw si maksya. Wan nisya o bin nisya, magtiyaon na yung babae, ibang babae. Na in love na yung babae, ha babae. Na in love pa in tao, hahayop. Na, rangyad tunahinang na si masayini. Imbihad to ragbos, mataudsin hiluhala, kanilang kawasa hiluhala, makusog sila hiluhala, sabab wala dumuning kabayaan sin Allah Ta'ala, bialiskat nila, in kabayaan sin Tuhan, pakabayaan nila. Mga tuan, uuhon na timbaran na to. Hawiran na to, imbaran na to. Uuhon na tinatay na to, pakabayaan sin Tuhan. Hawiran na to, impito ang gautabaran na to. Di na to paruwaon pakabayaan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, panapso na to, yung panapso nila, tutukan na to, in kabayaan sin Allah ta'ala, in dyan sin Allah ta'ala, amurad tin marayaw, amurad tin kumatkan, ilkatan kakahinang simano siya, matuang kalangkatan. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين
والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم أدفع عنا البلاء، اللهم أدفع عنا البلاء، اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشحاين يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤجوننا يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك سلامة في أوطاننا ونسألك سلامة في أهلنا ونسألك سلامة في جميع أحوالنا وشؤوننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله